Pozdrav rad, dobrodošli u moj novi video. Trenutno se nalazim na Bjelašnici, tačnije u Umoljanima. Znači 200 metara sa glavne ceste koja ide sa Bjelašnice preko Visočice Zaglava-Tičevo. Znači 200 metara kad se skrene sa glavne ceste imate stečke na desnu stranu. Ukupno 47 stečaka imate. A ovo mjesto, sa ovog mjesta se vidi Visočica. U ovom pravcu ovdje je Obalj. Iza Oblja dođe Lukomir. Ovo dole u podnožju, sad ovdje između ove dvije planine, to je Raketnica koja se ulijeva u Neretvu. A u ovom pravcu je Bjelašnica i Umoljani. I mi ćemo sad gore dalje da idemo. Na samom ulazu u selo Umoljani imate jednu staru džamiju. Ne zna se kad je tačno izgrađena, ali se vjeruje da je samo Turhan Eminova džamija u Ustikolni starija od ove džamije. Ovo su štarle stare u kojim je narod držao stoku, koje su napravljene od kamena i gore limom pokrivene. Jer su ovdje baš stvari surove. Gore vam je vrh Bjelašnice, vidi se. Na 1353 metra nadmorske visine smješteno je selo Umoljani. Umoljani su naseljeno mjesto u općini Trnovo. Selo je smješteno na planini Bjelašnici i udaljeno od Sarajeva oko sat vremena vožnje. Iz popisa stanovništva iz 1991. godine u selu su živjela 92 stanovnika. Danas, tokom zimskog perioda, samo 8 najhrabrijih živi ovdje. Ostali su svi raseljeni. Vraćaju se u ljetnom periodu, ali u zimskom samo ovi najhrabriji baš ostaju tu. Ona gore planina što vidite, to je Obalj. Ono tamo vam je Treskavica. Ovo su vam katuni u kojim su ljudi živjeli dok su u ovim štalama držali stoku. Ali je prelijepo. Uz selo Umoljane vežu se interesantne legende.
a upravo jedna od njih leži u Studenom potoku. Njegova posebnost leži u tome da se svojim izgledom podsjeća na zmiju. Legenda kaže kad je nekada davno zmaj u obliku zmije došao na to područje iz kanjona Raketnice i da je htio pojesti sve stanovnike sela. Budući da je u obliku bio zmije, vijuganjem tijela je napravio i ostavio iza sebe potok kakav danas vidimo. Stanovnici Umoljana su pobjegli u obližnje brdo Posiljak i molili se Bogu da ih spasi. Kad krenete iz Umoljana prema Studenom potoku, imate par ovih baš koji su još u dobrom stanju, katuna ili štala. Mislim da ja mislim da je ovo i došao kraj. Pojelo je vrijeme. Interesantno za ovo doba godine je da nema snijega puno. Jer Bjelašnica je baš po pitanju snijegova, pogotovo ovaj dio ovdje. Ono tamo su Umoljani i ovdje iza u dole. Ali ja sam sad trenutno došao na brdo iznad Studenog potoka koji se na kraju dole ulijeva u rijeku Raketnicu. Ono gore vam je Visočica, ono tamo Treskavica, ono dole dio se vidi Zelengore i čak se vidi dole iza i Magoć. Ovo je ovdje obalj, a gore vam se nalazi Bjelašnica. I evo Studeni potok dole, baš je lijep. Ako dođete u Umoljane, posjetite i ovaj potok. Malo prošetajte od tamo neki možda kilometar. Vrijedi. Toliko od mene za ovaj put, vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!